Anaraar, tinamnama. Nakailagaan, dagiti na dumaduma apakasaritaan tibiyag. Anakay binggasan, dagiti adal ken ulidan. Papagayam, tarabayen, titunggal paset, ti pakasaritaan anapauluan. Anaraar, tinamnama. Manipod iti Triple R Productions. Sagot kada kayo ti Your Dramatips TV YouTube channel. Direksyon Roger Refuerzo Ramirez. Naimbag nga orasyo amin kagayum. Isagot kada kayo ti Your Dramatips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan nga insurat ni Wilson Marcos. Napauluan iti Saan da Asimoko. Dito'y drama tayo, Anaraar, tinamnama. Umayon. Naimbag abigat yu, Daddy. Oh. Merci. Awan na imbag abigat kanyak no sikat ti makasangok. O paingimay ka. Umayak ko magpatulong kada kayo. Tanadagsan ti problema mi ita iti asawak, Daddy. Anya ti problema yo, Amer? Ada nakautangan mi ti dakkel akan ti Dad. Kat pilpiliton da kami asingir nga ure awan pa ti kwartami. Anya nga rod ti kayat mo ita ang mapasamak? Umutang ako mapailang iti kwartayo kini Mami, Daddy. Anya? Laituyen ti bagbakami kani Mami. Ngimsan ka may suro? Sa itatagrigat kayo? O masitig tamatlain kada kami? Pangaasiyo ko, Daddy, tatulungan da kami iti asawa. Kadingitan mi, ngam awan mauray mo at tulong kada kami. Amom ilin nga grigat ka no nilito ti pag-asawam. Ngam iso pa ti pinilim. Gapot ay ayatek unay nilito, Daddy. Nasakit unay tinakam mi ka ni Mamim. Tay di pinagpili na ka. Tay jacket din alito ti pinilim. Malininaksid na kami anadakal mo. Kapoy ti daytang inaramid mo. Daddy, sanda ko maababalawon iti dayta. Tada kayo matinang papili kanyak. Pumanawan. Tsak kaya't ti magsinungpat ka. Tama nga numahay bladak ket pumusayak. Anya? Awan na bulod mo karagiti dadaktal mo, Mercy? Awan lito. Aging gaitakit na sakit pa'y latinakam da kadata. Talaga nalaos tigura da kadata. Anya nga ta charamidan ta. Kasanon ni pay sudyan nakautangam apay balod na ka. No di ka makabayad. Di ka matanagan. Diyak itulok ang mabalodak. Anya nga ron ti planom. Kapilitan nga ilakotan ti tricycle nga ipaspasadak. Tapno iso ti pagbayad tayo tinautang ko ni Mr. Kimson. Anyan tupay nga ron ti pagsapul mo. No ilakom ti tricycle a pagpaspasadam. Makitaggedak tolatan. Or saan? Agsapo na kiti pagtrabahoak. Oray construction mo iso. Sige. No iso tinamnamaam a pagsayaatan ta. Suportarang ka. Ilako ta nga rod ti tricycle ta. Tadyak kayat ang mabalod ka gapo iti utang. Oh, honey. Apay nagkuretret manen timuging mo. Kaputan marurudak palay. Asino ti karurod mo? Di mo nga minaabutan ka. Asino? Ni Mercy, yung anak ta. Oo, tiyawanan pain. Pimusayan ti kakaiso ng anak ta, Florencio. Imay kat din dito balay kat umut-utang iti kwarta. Anya?
Nga po nakasapulan na kanuunay ti kwarta. Tanda kanon nakautangan ni Lito iti dakkel kantidad. Ket kuna kanon di nagpautang apaibalod na no saan na makabayan. Nagsaya aten no mabalod ni Lito. Tapno ad-adapay nga agladingit ni Mercy. Kumusta nga tanti pag nati asawak? Itay pa'y apas-pasungadak dito arubayan. Ngam aging ga ita, awan mo't laengan. Bareng nal ako na ti tricycle mi. Ha? Nilito? Isu ti sumungad. Magmagnamat. Lito lakay. Apay ang magmagna ka. Bakit? Nabannog ako na. Adayo ti pinagnak. Apay nga minanagnagna ka. Bakit? Nalako kong ti tricycle ta. Ha? Isa, nagdagna ako na si Mangpad. Kinasaritam ko matigim matang nga intulod na ka kumapay mo't dito'y balay. Imbagak nga rol. Ngam idinabayadan dan, isumot din tinagluganan na gitanak na. Ket inyo tayudan ti lugan. Unay matan. Nagadayo ti pinagnak bakit? Isa napampanukak. Sige lakay. Sumrek tangar ko dun tagpalas ka. Wan bakit? Agluwa ka mo tayo. Gapot ang makitak akas taon ay tibandog mo. Tirigat mo. Masyanak unay kan ka. Unay kat ngamin ng tirigat ti panagbiag ta. Wala, sumratan. Makalung out ang tumatlay. Sapay lakuma. Taipalubos ti Diyos. Alumong out ang tumatlaan. Honey, apaya di mutlag dinamagaan. Amabalod ni Lito. Gapu ka nagiti utang dangagasawa. Sana na mabalod ni Lito, honey. Tanabayadan na kanon ti utang na ni Mr. Kimson. Anya, kasanwa na bayadan na? Idinto tadakkel kanu akan tidad ti utang na itiday dyan Mr. Kimson. Hila ko na, ti tricycle na. Oh, anya nga ruden ti usaren na apagsapol. Dahita ti problema damanan nita. Agpaisoan na solbar ti parikot da may papanit ti utang da. Ngam, adamat aguro oray kanakuha na aparikot. Gapo, iti kaawanan pagsapol na dyan Lito iti pagbiag na. Kainla ko namot ngaminan ti tricycle na pagpaspasara na. Oh, kumusta tinapanamlakay? Awan, bakit? Diyak nakamiro kiti trabaho. Anya? Sana bale, inak tuman na nagbiro kintun malpasta amangal daw. Nagawid ak na mabisinak. Nakaluto ka din? Kuwala kay. Oh, damdamagag nung nakaluto kan. Awan ti isaang ko. Anya? Wala kay. Awan nagyan ti pagbagasan ta. Napan ka kumapalay, mutang ka nagiti karuba ah. Awanan ti mayat ngagpautang kadata. Gapo ta amangan kanuno saan ta makabayad. Unay mo ta. Nakarigrigat ti panagbiag ta. Saan ka nagsangit? Dumteng tulat ta ti panawan na makalapsot tayo tirigat. Sige. Agyan ka lang dito ya. Tada papanak. Papanamngay katingat aldaw. Kan kunaman abannog ka. Inda ka agrimedyo iti kananta. Asi naman nga taday ta.
Mayagon. Daddy, Apay ngay may kamanan dito balay? umutang ako may tibagasyo, Daddy. Di kami pa inangal daw nga gasawa. Uray ang karadap kay iti rikat iti dayja lalaki. Saan na kayo to at tulungan? Awan ka din, Apolos, ti asiyo kanyak, Daddy. Aglaplapusanan kayo mat kini Mami. Ngam di da kam lamay turid at tulungan. Gapo, talinaksid da kan nga anak. Kas iti pananglaksid mo kada kami adadakkel mo. Taday lito ti pinilim. Daddy, saan kayo alinaksid kini Mami? Saan ka di pananglaksid tinaramin mo apanang pili ka nilito? Isa pumanakan. Nalaos ti guramikan ka gapoy tinaramin mo. Nagapo, Mercy. Rimuarang mat, nagapuwa ki Jebalay mi. Isubot la di ka nadanon dito eh. Apay anapan ka manan. Agsangit ka matan. Anya tinapasamak iti papan mo manan iti balay na gitidadakkel mo. Nagpakpakaasiak. Apa utangan dak kumay ti bagas, tadi tapay nangal daw. Ngambim matut ipuso da. Napan ka pa lang amin ijay. Amum lang arudon alinaksidda kan nga anak. Kan may sa rimuarak matitayan. Umay kakit di tamangantan. Nakaluto akon. Nangalaam tinsaang mo. Saan ngayon na po iti kananta? Anyang rod. Lininta ka mo ti kan saba. Una yan. Tagsangit kalakit nga rodan. Diyak mas baalan tila dingit ko. Ngamin, aglap-lapusanan dagiti dadakkel ko iti kwarta ken makan. Ngam, atuyak nga grigrigat nga anak da. Didak man lakayat at tulungan. Agbabawi ka kali, ti panakiasawam kanyak, Mercy. Saan? Iti kaano man, sa anak tong agbabawi lito. Na basta. Intangarudan iti kusina. Ta, adan to istoryaken ka. Anya ka di ita? Madamdaman to na. Sige kitin, umaykan. Mapantan iti kusina tamangantan. Ay nalakay, nabsugak iti lining ta akamuti kang saba. Oresyak, nabsukak. Ngam, agpayso ka di tinistoryam kanyak? Uwen bakit? Kaya atin ni kasinsindiyaw na linti agawi dito Pilipinas, manipo di Hong Kong nga pagtatrabahuan na. Ta masaksakit ti anak da ni Bayaw Fernan. Ay, unay mutan. Manupay la atawan na di Hong Kong. Ngam, kapilitan nga agawi doon dito Pilipinas. Uwen nga ron. Ngam saan mo ta basta makaawin? Aging gang awan mangsukat ken kuana iti trabaho na. Lakay, anya nga tano siyak ti mangsukat kini kasinsin mo. Dahil tati pinanunod ko. Pinanunod ko mat, pangalaan tayo ti gastom nga agabron. Padasig to kasarita ti may sa agayim ko nga daan. Bareng no kayat nakapautangan para iti pagabrod ko. O sige, duwatan to na makisarita. Bareng no agtalag amang pautang kadata, bakit? Oh, nagapabanan. Nagapuak iti balay da amiga kandida. Ulbodan nakpailay. Ne, apay agas sa ti saom. Gapo tasaan nga iti balay da kandida tinagapwam. Nudikat iti balay da Lucila. Napan kamanen na kimajong. Kasano nga mom? Ada nang yawag kanyak nga ijatayan mo. Kanda abak kakanumanan iti nagdakkel agatan. Anya ko ma? Talaga na adik kan iti sukal. Agpadpada talaang. Tauray si ka. Naadik kamot iti palot.
Binigat a pagpagkalam dagiti manok mo pang palot. Iswasan ka man akong disermon, tagpada tala nga sugador. Maragsakan akbagat. Pinautangan na tamot lang ti gayam mo. Iti pag-abroad mo. Un nga rod lakay. Kat isupay ti kadwata ita amang ilaklakan ka dagiti papeles kung agabrod. Dakkel ti tulong ti gayam mo kadata. Tay supay tinang niya sidagkan kay ti am-am mo na nga agency. Un nga rod lakay. Iso nagdaras ti panakay process dagiti papeles ko. Kat mabiit pa yan ti flight ko. Nagabrod mo't gaya mo ni Mercy nga anak ta? Namayagan nga amok na ita. Ngamdak lang bagbagakin ka. Anya? Napilita na nagabrod nga po iti rigat na nga agasawa. Ha? Apaya nagsanaay ka. Gapo ta senyorita ti anak ta. Idiadday ti puder ta. Ita, napan nagpatagabo. Bayan tang agrigat. Gungkuna na. Sokir mat ngamin nga anak. Hello, Mercy. Apa nga mawag ka? Gaputada kayat kong ipadamag kan kalakay. Daytoy kat bad news, good news at the same time. Ha? Anya ti dakas kang napinta sa damag nga ibagbagam? Ti bad news, kat pimusayan ti aywan ko abakat dito Hong Kong. Anya? O kat kapilitan nga ron nga agawid kan dito Pilipinas. Un alakay, Talaga bad news. Kat anya nga ti good news. ti good news, kat imbingayan nak iti kinabaknang na. Impatawid na kanyak ti daduma kinabaknang na. Anya? Agpaiso, Mercy? Unlakay! Iso nga agawid akong dita Pilipinas. Kat iti panagawid ko, ay nasaya at tun ti panagbiag ta. Anya? Honey. Apay, anya ti bagam? Sang-sangput mula ngem kastaunay ti apuram ngem masidag kanyak. Si Mangpetan ni Mercy nga anak ta. Anya? Kunagtupay kat, adi na maanusan tag trabaho itadayo. Si Mangpet tapi musay kano ti aywan na abakat. Kat ti bakit nga aywan na, pinatawidan na kano ti anak tayo ti kinabaknang na. Wan honey, baknagan ta Mercy kan lito. Kat damag ko, gumatang da kano iti nagdak kalabalay. Dayawak ida nga gasawa, naibturan da ti anyaman arikat. Saan da asim mo ko? Kat ita, narangayan ti biyagda. Ay nalakay, kasla sa anak pa'y laamamati iti da ito'y akasasaad ti biyag ta ita. Kasla tagtagay na plaang ti panagbalintamutin anasaliwanwan. Mamati ka din iti imbagakin ka ini bakit? Amakalungaw tamot lang malipon iti rigat. Unlakay, mamati akon. No adda panagibtor, panagsalukag, kan kararag, kat tulungan na ka ti Diyos. Saan ta ngamin apulos asim mo ko lakay? Wan bakit? Ket kangruna na pagyamanan tayo ti daytoy a parabor adimteng kadata. Ket ti Diyos anamarswa. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan at pauluan. Saan da asim mo ko? Dito'y drama tayo. Anaraar tinamnama. Agyaman kami itin kay panang tarabay.